Mba jan mwen piti a mesye. Nan el sa la. Fè lè pou mda manje men. Santi mwen getan gangou men. Jem pa son mouve jounen men. Si mde jwen son sou mba to kon sinan ben. Mde ka fè lal fonjan men pou van telefon nan mwen men. Se mwen gangou jan ba yo la. Oh! Nan ita sa poto pinste? Gade, mese. Mare sa mwa ekri la. Oh! E ba an bon piman koum te, gen sa kere pa men bon nou? Ah, sa kere bon? E douci mon lot. Oui. Bet manje sa. Se? E ba la man tombe toujou. Ba la vi man gwa nou mesi. Gele gen ve. Ah. Si ve avin alon. Ba la fcheshi. Fami mba honti ma pase mize sa wana kwa to pensyon. Nga di nan universite mi veni. Si pi ala gen toujou. Si mde yon mwa gosa ye, mba dap domi gangou. Allez me aller tout mba kon mettre là. Là mettre me dehors même temps. Mba chambre ça sonne. Regardez par exemple n'importe quoi. Vrai monsieur. Mba chambre j'ai une nouvelle cousine. Ça bon. Ma gâte m'a venu la petite fille.